جنابند نوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و 29 قانون 2024 یکشم لبروکسل ساعت 12 لآمده 14 گدارین هجا امنوچه نیوروش پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه ریبر عبدالله جالانگوت جبو ترکیه و هرم دم آشتی دموکراسی و براتیه Parlamenterinde Parti Pervin Buldan u Sırrı Süreyya Önder dohli İmraliye beraber rapora hevdetin kirin. Pervin Buldan u Sırrı Süreyya Önder tekildari hevdetine daxuyaniyek niviski ve şandın gotin mede 28 kanuna 2024 le İmraliye ve Berez Abdullah Öcalan re hevdetinek berfrehle darxist. Rewşeviya tenderüsiye baş bu moralevi perbaş bu. Nerxandın envi yen jibo çareseriya mayinde ya persa Kurd perjiyani bun. Dehevdetine de peşketinin davi yen rojlata navin u Türkiye hatır nerxandın. Berez Öcalan lideci senaryoyen ku paşaroj tari dike peşniyazın çareseriye yen ereni peşkeşkir. Pervin Buldan u Sırrı Süreyya Önder nerinin revera poji xal be xal bevi rengi parvekirin. Yek, jinu ve xurtkirna xuşku biratiya Türk u Kurdan bexasi ku berpisyareke dirukiye جبو دستشان کرنا چارنوسا گلان جی خودان گرینگیه و لزگینه. دو جبو سرکتنا و پیوژوی در دورین سیاسیین لترکی همو بیکو بکوین ناوا حسابین تنگ و دمکی لازم اینسیاتیفه بگرن. چکر بن و به آوایی که ارنی پشتوانیه بکن. یک جی زمینن هری گرینگ آوه پشتوانیه جی بگومان و مجلس ها ترکیه به. سه روشال غزه و سوریه نشاندایه گو چارسریا و پرسکره که به دستوردانن جدر و کورتر بویه ایدی نبه که وره تالوخ کرن. جبو به سرخستنا کار و خباتن که به جیتیتا و بین کرن جی پشتوانی و پیشنیارن مخالفت گرینگن. 4. خودان و فراست و بریارداریه مکو از جی جالی خواه با آوایی که ارنی پشکریه بدم پارادیگمایانو یا که برز باحچلی و برز اردوغان جی به هزا خواه تفلی بونه. 5. هیئت و نزیکاتی من هم جی دولت ره هم جی دردورین سیاسی ره و بیجه. لسر وی اساسی از جی جالی خواه آماده مکو گاوین ارنی باویشم و بانگه بکم. 6. همو هولدانین ما و بکه که ولات بگیجه آستا حق دکه و همان دمه ده جبو و گوارینا دموکراتیک جی ببره برکه پر بقیمت. 7. دور و دوران جبو ترکیه و هرمه دور آشتی دموکراسی دور خودشکو براتیه. لگل رز و حرمتین خواه جبو رایا گشتی دشینم. جمیل بایک دوی ام پنگا و آزادی بسر بخن. هفسروک کنسای ریوبر آکجه که جمیل بایک ده برداوما نرخاندن خود گوت دستیلاتاری AKP و MHP و مجبور به بشه برلینگین ریبر آپو. بایک گوت که هم قادا زندان و هم گریلای آزادی کردستان بونه انیا که هری زیده پنگا و پیش دخن. دخیانین باحچلی ده سردمکه و هاده چه بون لیدی سنجی لپی هف و به مانیپولاسیون آنکرن. دوی حساب دستیلاتاری فاشیست آلدیجی ریبرتی وره فهم کرن. ریبراپو ده هفدیتنا به پارلمانتر دم پارتی عمر öcalan را گوت که تجرید دوام دکه. اف گوتن نیت دستیلاتاری راد خبر چوان. ریبراپو تجاری جبرجوندین گل کرد گلندن ین ترکیه و گلن روجلتا ناوین تاویز ندایه و ناده. پیواجوی ایمرالی یا 26 سالان اف راستی دایه خویا کرن. دستیلاتاری AKP و MHP نکاره به ریبر آپو به پاشت گاوان بده آویتن. ریبر آپو شوونیزم AKP و MHP باش ناستکه لدیجی و شوونیزم اینکار و تونکرنه تکوشینه دکه. جمیل بایک بالکشان سر چاپمنیا شر تایبت و گوت چاپمنیا ترکیه بردفکیا شر دکه و همو اتیک و نرخین چاپمنی بین پیدکه. دوی دما که روجلاتا ناوین جنوده تدیزاین کرن لپیشیا ترکیه فرصدین دیروکی درکتنه هوله. ریبرا پو افرسند دانین هوله لی شرکرین پراتیکه. حتی ایرو افرسند بکار نانینه. لی دستیلاتاری AKP و MHP نشره که بشه برلینگین ریبر آپو و مخاطبون آوی قبول بکه. دستیلاتاری AKP و MHP به همو هبون آخواه جبو تاسیه کرنا تفگرامه و تمام کرنا قرکرنا کردان هولدایه. لی افهات بر تکچونه.
Di sala 2024 de bi pêşengiya tevgera me desthilatariya AKP û MHP hate ber têkçûnê. Berxwedana gerîla nehat şikandin, nekarîn serî li gelê Kurd bidin tewandin û di encamê de konsepta tasfiyeyê bêencama. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê li Zaf û Metînayê li dijî artêşa Tirka dagirker gelek çalakî li darxistin. Di çalakiyan de dagirkerek hate cezakirin, du jî birîndar bûn. Navenda ragyandun û çepemeniya HPG têkildarî çalakên gerla û êrişên artêşa Tirk a dagirker ev agahî dan. Li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 23 û 24 kanûnê de bi çekên giran li dagirkerên li qada berxwedana ya girê bihar hate xistin. 25 kanûnê de bi çekên ferdî müdaxaleyî dagirkerên ku dixwestin ber bi tünelên me yên şer ên li qada berxwedana ya girê cûdî ve biçin hate kirin piştî vê çalakê li bû tevgera dagirkeran hate sekinandin. 26 kanûnê de bi taktika sekvaniyê li kamereyeke mobese ya ayîdê dagirkerên li qada berxwedana ya girê cûdî hate xistin û hate îmha kirin. Di heman rojê de 4 caran bi çekên giran li dagirkerên li qada berxwedana ya girê cûdî hate xistin. 26 kanûnê de 2 caran bi çekên giran li dagirkerên li qada berxwedana ya girê cûdî hate xistin. Ev her du çalakî ji aliyê hêzên me yên yê ji astarê ve hate li darxistin. 28 kanûnê de bi taktika sabotajê li dagirkerên ku dixwestin ber bi tünelên şer ên li qada berxwedana ya girê cûdî ve ber bi pêş ve biçin hate xistin. Ev çalakî jî ji aliyê yê ji astarê ve hate li darxistin û di encamê de dagirkerek hate ceza kirin, du dagirker jî bi giranî birîndar bû. Li Herêma Metînayê 26 kanûnê de dema ku dagirkerên li qada berxwedana ya serê Metînayê ketin nava liv û tevgerê bi çekên nîv otomotîk li hate xistin. Di heman rojê de müdaxaleyê helîkopterên êrişê yên li qada berxwedana ya serê Metînayê ji hate kirin. Piştî müdaxaleyê hêzên me yên yê ji astarê helîkopter neçarma ji qadê dûr bikeve. Êrişên ku artêşa Tirk a dagirker bi teqemeniyê qedexekirî pêk anî jî wiha ye. Ji 24 kanûnê heta 28 kanûnê qadên berxwedanê yên berbizinê Lolan, Qele û girê Şehîd Hawar ên Herêma Xakurkê 10 caran. Qadên berxwedanê yên girê Cûdî û girê Bihar ên Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 2 caran. Qadên Sêdarê, girê Zengîl, Deşta Kafya, Yek Male û girê Kun ên Herêma Garê 14 caran. Bi giştî 26 caran bi balafirên şer hatin bombebaran kirin. 25 kanûnê qada berxwedanê ya girê Bihar a Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê jî 8 caran bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. Devleta Tirk bi balafirên şer derdora pira Qereqozaxê bombe kir. Li gorî agahiyên jerêmê hatine wergirtin derdora pira Qereqozaxê ku zêdeyî 2 heftene li dijî êrişên devleta Tirk û çeteyên wê Osomoyê bûye yek ji bendên parastina Bakur û Rojdatê Sûriyê bi balafirên şer hatin bombe kirin. Her wiha çeperên parastinê yên Sirînê jî bi çekên giran hatin bombe kirin. Hate ragandin ku bombardûmana li herêmê dewam dike. Nobeta azadiyê ya Mexmûrê dewam dike. Li walgeha penaveran a Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûr nobeta azadiyê bi koma 104 dewam dike. Koma 104 li saziya ciwanan a Mexmûrê bi merasîmeke girseyî nobet devir girt. Li ser navê koma 103yan besê Budaka Qifê û got ev saleke dayîk bav û ciwanên me rojekî jî gavek paş tene avêtine. Ji bo vê çalakî herkes li ser piyane. Herkes dizane nobeta me ji bo azadiya serokatiya me ji bo serkeftina gel û gerîlayên me ji bo azadiya welatê me ye. Em heta serketinê li ber xwe bidin. Ji bo serokatiya xwe û gelê xwe em ê di nava çalakiyan de bin. Em bi çûyîna parlamenteran a li gel serokatî jî gelekî kêfxweş û bikelecanin. Em ê heta dawiyê li ber xwe bidin. Çi ji destê me were em ê ji bo serokatiya xwe bikin. Merasîm piştî ku hate devirkirin bi duruşmeyan bi dawî bû. Li Bonê êrişên dagirkeriyê yên devleta Tirk hatin şermezar kirin. Êrişên dagirkeriyê yên devleta Tirk a li ser Rojava jaliyê navenda civaka Kurda Demokratîk a Bonê ve bi meşeke girseyî hate şermezar kirin.
دمشق ده دوست کردان جی آمده بون و پشکریا خو یاش روجاوره دیار کرن. Und es stellt sich auch die Frage, wer sind die Freunde, wer sind die Feinde? Haben wir mit den kurdischen Freunden vor etwa 10 Jahren ein Gesundheitszentrum aufgebaut, was heute eine Geburtsklinik ist. Wozu in Kurdistan, dass sie jetzt bedroht werden vom türkischen Staat und sich alleingelassen fühlen von der Bundesregierung. هاي الملاك كردو كردستاني أنا ما خيشتي وبنجا يكيتي براتي وكابي ديلانا ما رنگ برنگا بس هرو بدي ديلانا ما فرد برنگ أن جادن بدين أن هرو قصده يبكي يبجي سلام دكان هرو عفرينا ما بندسته رجوا بندسته هدر أم خده عفرينا ام خودی گریس پینه ام خودی سره کنینه ام خودی روزابانه ام لی خودی داریم نه بگوتنایا نه بمشکیه ایشالله مشا بریده پر خوش بی هر جی زده خوشه مشا کولنه پر خوش بی ایشالله چند مردین ایجا خوش کرده خیر بنی کردستانه نسویه نه خون بگریا دو اما وقتی حرمت بکن In dem Kanton, in dem die HTS seit Jahren سیوانا مجلسان جنین ازدی لدیجی کمکجیان رابن سرپیان سیوانا مجلسان جنین ازدی سمجه به داخلیه که بانگله هر کسی کرد که لدیجی ایرشین داگرکریه دولت ترکو چته نوی تکوشینه بکن سمجه داخلیه خود وها گد ایرو روژا پاراستنا ناموس رومت ناسنامه و هبونیه امجاره کدن بانگله همو هیزن دموکراتیک شورشگر آزادی خواز آشتی خواز و پارزوان مافین مروان دکن روژاوا رومت مرواییه دوی وره پاراستن دسلاتاری AKP و MHP میراته ایدولوژیک داعش به کومنچته ینوکی هتشه و سمو ددومینه دولت ترکو چتینوی سدما کاوسا لسوریه و هرمینه سمجه بانگل گلین هرمی کرکو فرسندا دیروکی جدسته خواه برنتن و گود ریببریا خواه سر انجام خوینا به هزاران جیوانین میه دوی گلین هرمی ببین یک و دستکفتین خواه بپاریزن گل کرد و گلین هرمی لدورار ریببریا خواه سر و هیزین لشکری خسده کون ببین و دوی او هف گرتن و را خورد کرن روز روژا پاراستنا رومت شرف ناسنامه و هبونا گل کرد و همو گلانه İspanya'ya erişen letici gele Kürt hatın şermezar kirin. Sendika u komaleyn İspanya ji bu erişen Türkiye'yen liser gele Kürt şermezar bikin liber avahiya wezarata karên derve û Yekîtiya Ewropaya li Madridê çalakî kirin. Çalakî bi pêşengiya Konfederasyona Sendikaya İtalyanî hat pêkanîn. Di çalakî de sekreterê rêxistina CGT Santiago La Iglesia axifî û got پێویستە گەلێ کورد گەلên li Bakurê Sûriyê rêveberiya xweser û demokratîka li Bakur û Rojdatê Sûriyê werin parastin. Hêzên Tirkiyeyên dagirker û çeteyên wê bi êriş û komkujiyan gef li Kurdan û hemû gelên herêmê dixwin. Piştre nûnerê Solidarîteyt Oberera jî axifî û bang li Wezareta Karên Derve ya İspanya kir ku ji endamê NATOyê Tirkiye îzahatê bixwaze û hesab jê bipirse. De çalakî de hate gotin ku şoreşa Rojava şoreşa jineyê hêviyê de gelan û mirovayê. Devê pergala rêveberiya gelan ku ji bo tevayê herêmê bûye hêviya demokrasiyê were parastin. Gudarê nêja li paytexta Almanya Berlînê jî komkujî û dagirkeriya li Rojava hate şermezarkirin û berxwedan hate silavkirin. Çalakvanan bangla hêzên navneteweyî kirin ku li hemberî komkujiyên dewleta Tirk bêdeng nemînin. Alevi Arap tene katil kirdi, Hristiyan tene katil kirdi, Gürziye tene katil kirdi, Gelê Kürt tê katil kirdi, Yevan katliama dikin em serî de wana şerbezar dikin. Kesê wana van katliama temaşa dike jê morant
ikinci şerbazı aldık. Salon evine amede kirin, destratariya Suriye'yi bırakın, Lüka çıka çeti rojulata navi çıka çeti cihani ere, hangi destratariya Suriye'yi darar ruştadını geladına katıkırıyor. Seni de gene kır, kese bağır ben, kese kuda vicdan, gerek ev katkı ve terekküme bile buydu. Yeser namet, cinser namet, kol, İro insan tereşarjı kırdı ve herkes tamaşa etti. Romanskiye simçar av insan eme bana Türkiye Erdoğan'la hatta bombardıman kırdı simçar av insan eme hatta katık kırdı. Lozda hav zarok mu zarok. Ev Avrupa'ya sürücüyü temaşa etti. Alle Besetzer, raus aus Kurdistan! Alle Besetzer, raus aus Kurdistan! Alle! Gegen islamistische Milizen in Syrien. Konkrete Maßnahmen zum Schutz von Minderheiten wie Aleviten, Christen, Jesiden und anderen in der Region. Bizi Berkhedana Rojava! Bizi Berkhedana Rojava! گرتی نخوش برهان آتسز را کرن نخوشخانه‌ای لگوری آگاهیان گرتی نخوش برهان آتسز کلی گرتیگه هوانه تی گرتن 26 قانون را کرن نخوشخانه‌ای برهان آتسز نخوش شیروز یک زبیه پشتی که به بهانه این سیاسی هات جزا کرن خستن گرتیگه او تندرستیاوی روز به روز گران بو لهمبری که دسته تندرستی یا ناوندا تپه یا زاننگه ها 100 یل یا وانه ده هفته قانون 2015 هنده راپورا نکاره لگرتیگه بمینه دایی جی نهات بردان. روشا برهان آتسز بریا 3 روزان گران بو او او به هاواری راکر نخوشخانه یا 100 یل یاوانه. فرماندار چین بوتانه عادل بلکی سال 1990 دمک دیروکی بو و تفگر آزادی کردستان تکوشین آزادی بلند کرد. گلو گریلا هفدو تمام کرن به تایبتی هرم بوتان بو خادا یک بونو سرکتنان. دوی دمیده لچه این بوتانه عادل بلکی بو یک شناو سمبولا برخودانه. هفره اوی راهیمه گابار بحث فرماندار گریلا عادل بلکی کرو گد فرماندار ما عادل بلکی ده سال 2006 لگابار شهید بو. از ده کسیتی ویده همو شهید نازاتی ببرتینم. ملچای بزنا عادل بلکی ناس کر و دبن فرمانداریا ویده پراتیکا خویا دستپیک یا گریلا کر. او ده سال 1972 دیان لگند بلکی یه سلوپیا جدایک بو. ده 15 سال یا خوده تبلینا و رفین گریلا بو. حواله عادل یکی ضعیف بجن کرد و رولکم بو و باوری داده حوالین خواه. راهیمه گابار گفت که رهوال عادل بلکی دمکی چو خدا ریبرتی او گفت پشتی جخدا سروکاتی وگریا به تایبتی به تاکتیک پاراستن و ایریشن لدیجی دشمن ده درکت پیش. پراتیکاوی یا شر دناوا دشمن دجی دبو سدما ترسکه مزن. لهر گنده جالی گل و بحثکرین دهاته پیشوازی کرن و دبو جی حرمته. هر تم گهت دار رخنه و گازنین گل لگوری و یکی جی استراتژی ده آفراند. وکه جنه که من به فرمانداری حوال عادل دست و پراتیکا گریلا کر. او دم جبو گریلا جن دمک زحمت بو. لگل قادان پرسکریک هبون. حواله عادل و دمیجی یک جوان فرماندار هم بو که زانی بو دوی جن پرچه یک جی تکوشینه بن و به گرینگی هبونا گریلاین جن زانی بو. دوی باوریه ده بو که جن نتنه دشرده ده هر پیواجویا بریاردان ده دوی هبن. هفره فرماندار عادل ده دیروکا پکه که ده بو یک جی فرماندارین افسانوی. به تایبتی ده پیواجویا تصفیه ده جبو پاراسنا یکیتی سکنکه دیروکی نشانده. میلیسین تکین گویی ین هبه دهه لدیجی داگرکریه چالاکی کرن.
میلیسین تکین گویی ین هبه دهیرا قادن که والنده جیریشن دولت ترکا داگرکر این لسر روژاوا دو چالاکی لدارخستنه. لگوری داخوانیا میلیسان روژا 26 قانونی ده ساعتن سهاره ده دو وسایتن لپارکا آواما سیتیا سلنیوم پارک آل استنبول یعنی بوسنای هاتنه شوتاندن. ده داخوانی ده هات دیار کرن که چالاکی دویمین لنافچه اسن یورت استنبول هاتیه کرن و هات را گاندن که وسایتک لوکس دانه براگر. لسق زکوم کولبر وندابون کولبر نیوسی را گاند که ده ساعت سبه ده کوم کولبر این کرد لبلنداهی دورا بستم آل باشار سقز ی روجلات کردستانه جبر بارینا برفا زیده وندابونه و هتان هاشی چارنو ساوان نایزانین. دنوچه ده هات دیار کرن که خلک دوره و تیمین گردایی هیوا سور مجولی لگرینینه. لگوری دانه این کولبر نیوسی دشش مهین دسپیک ین ای سال ده 142 کولبر لدورین سینورین روجلات کردستانه ده انجام ایریشن هزین ایران تقینین ماین و بویرین خوزایی ده مرنه یان جیبرین داربونه. لوان و جوله مرگه رین 214 گند و مزرعان هاتن گرتن. لوان و جوله مرگه اف دو روژن برف دباره و جبر بارینا برفه رین گل گند و مزرعان هاتن گرتن. جبر برفه لنافچه میکسه یا وانه رین 46 گندان، لعل باکه 37 گندان، لشاخ ریا 13 آن، لوستان 13 لپایز آوای 19 ری لریا آرموشه 17 لبگیری ریا 13 و لقلقل یجی ریا گندان هاتن گرتن. خبات شارداری باجار مزن آوانه و شارداری نافچه آن جبو وکرنا رین گند دومین. لنافند جولای مرگه و نافچه و یا گوریجی جبر بارینا برفه ریا 11 گند و 40 مزرعی هاتن گرتن. لگوره بخاصی 10 سانتیم و لجین بلنجی در دورا متره که برفباریه. جبر برف و مجه آجوکار زحمتی دکشینن. وزیر پاراستن ایران امریکا و اسرائیل نکارن لهم بریم راوستن. وزیر پاراستن ایران عزیز نصیر زاده لسر داخیانین کمار عربی ین کجی ایران خواستن نبسد مالوسیا لسوریه آخفی و گد ام هر دم لسوریه بونو آلیکاری آرامی الولید نهاجی امریکا جالیه کی و اسرائیل جالیه کی و سوریه داگر کرن. لگل وان بریتانیا، فرانسا و همو ولاتین دنجی لسوریه نه. کسی جهان اسلامی دنگ خواه در ناخه. عزیز نصیر هری داوی گوت اگر هون راست بیشن هون آرامیا لسوریه بپارزن. امنها نلورن هون جبو چه دترسن و داخوانیان ددن. امریکا و اسرائیل دبیشن پشت سوریه دورا یمن و ایرانیه. لنکارن راستی مبین. خلکی ما خواه برخستن کریه. لگوری من پشت سوریه دورا ولاتین عربه. گدار نجان چه مداوی بوندن باش.